Možete li, kaže, ponoviti definiciju zuhda? Pa zuhd definicija znači nije da čovjek nema novac ili pare ili stvari ili bogatstvo ili tako dalje. Znači, zuhd nije stvar imao ti nešto ili nemao. Već je zuhd da ti nešto to nije u srcu. Ti ako nemaš, ne možeš znati jesi li ti zahid. Je li tako? Znači ti sad nemaš to, ne znaš šta bi bio s tobom da imaš. Kaže, jo, vidi me što sam strpljiv. Ne znaš da si u toj fitni bio strpljiv. Ili da imaš vlast. Vidi me što sam ja fin, ja nikad ne bi. Ne znam ja da imaš vlast kakav bi bio. Ili ja sam darežljiva, nemam. Ne znam ja kakav bi ti bio da si darežljiv. Razumiješ? Šta je zuhd kad imaš u ruci i ti ne dozvoljavaš da ti to u ruci, recimo imaš novac u ruci, ne dozvoljavaš da ti srce kontroliši, nego ti ga kontrolišiš. Znači, osnova je to. Jer imanje i nemanje je jako važna stvar. Ja sam vam ono malo prije govorio kad evo što kaže ovdje, kako se zove, Salen, zuhd da posjeduješ ti novac, a ne novac tebi. Da ga imaš u ruci, da ti nije u srcu. Hasan al-Basri, da. To je znači osnova. To je znači osnova. Jer isto tako, ne samo to, bogatstvo nije opet imaš li u ruci ili nemaš. Znači, zuhd nije imaš li ga ili nemaš. I bogatstvo nije imaš li ili nemaš. Jer bogatstvo isto tako, s druge strane, znači kako gledam sad bogatstvo je perspektiva. Jer ti možeš imati $1.000.000. Ima ljudi imaju $1.000.000, ali nisu zadovoljni. Zašto? Zato što gleda ona ima 2. Pa on sad konta, on ima duplo više od mene. Ne govori on, ja imam 1.000.000, nego govori i on sad fokusirao na onoga što nema. I sad ljudi imaju, ali se fokus i oko im ide ono što nemaju. I on sad ide čitav život i samo skenira ono što nema. Nemam Lamborghinija, nemam 3 sprata kuću, nemam ovo, nemam ono, nemam ovako. I on jedan siromašan osjeća se siromašan na milioner. Znači isto tako, bogatstvo je perspektiva da budeš zadovoljan što imaš u ruci. A zuhd je da to što imaš u ruci bude ti u ruci, a ne u srcu. Znači, između tvoje perspektive, i zato poslanik alejhi selam kaže, kada gledaš ovaj svijet, gledaj onoga što imaš manje, da bi dobio perspektivu šta imaš. A kad gledaš za stvari duhovne vrijednosti i vrijednosti koje su nešto što te stvarno obogaćuje, napravite bolji, da bi imao taj balans, gledaj onoga koji je bolji, da bi težio, jer je to bolje ima toga više. Onaj koji je pretekao to u nečemu. A ne mogu gledati onaj ima materijalno nešto i tako dalje. Nije ga problem ima, ali nemoj napraviti da samo gledaš u ono što nemaš, jer će te to na kraju uništiti. Razumiješ? Znači, to je ta stvar, to je ta jedna perspektiva. Jer znači, nije nam to problem, razumiješ? I treća stvar, Allah dželešanu kaže, ako si zahvalan, ako prepoznaš šta imaš i zahvalan si, sa onim sa čim te Allah zabavio, da će ti se još više, otvorit će se kroz nafaku i kroz zadovoljstvo to, da imaš osjećaj da si, razumiješ. A ako si nezahvalan, još će ti se smanjiti. Ne samo kroz nafaku i to dalje, mislim, u tom pogledu da nemaš kazna i tako dalje, ne, osjećat će se tjeskobu. Tako da su to neke stvari koje čovjek malo mora da razmišlja, da vidi tu perspektivu i da bude zahvalan i da gleda na jednu stvar i jedan dobar savjet što ja dajem ljudima, pošto nekad u grču financijskom je da u stvari treba prepoznavati mimo tog sloja novčanog sa čim te Allah zabavi u životu. Ima ljudi, imaju sve. Sve imaju, nemaju možda puno novca. Allah ih zabavi u životu sa najljepšim stvarima što može da se zabavi. Imaju divan život, imaju
vjerski, imaju sa familijom, imaju, vole ih ljudi, ljudi vole njih, oni vole ljude, imaju prijatelji, imaju poznanike, imaju svrhu života, imaju 1000 stvari, ali nemaju nešto. I on umjesto da se fokusira na 99% stvari, jer ono što te svakodnevno Allah zabavio s tim, to je ono što Allah misli o tebi. Ako hoćeš da znaš šta Allah misli o tebi, gledaj sa čim te zabavio, s kim te zabavio, s kim te spojio. I sada ljudi gledaju što nemaju, a ne gledaju što imaju. Mislim, i gdje je tu sad zahvalnost, gdje je tu logika, gdje je tu sreća, gdje je tu zadovoljstvo? Kako će ti onda, hoćeš da Allah sada ti da nešto, a ti nezahvalan, on ti sve ovo dao. I onda tu je ta perspektiva. Perspektiva je da nekada mi imamo stvari za koje, kad bi logično razmišljali, nekad imamo stvari u svom životu, ljude i veze i nešto već u životu, koji su toliko vrijedni da nikad pare ne bi za njih zamijenili. A ipak žudimo za parama kod da bi uzeli pare prije svega toga što već imamo. To je taj problem sa čovjekom i mozgom. Razmišljanje, percepcija ta jedna. Percepcija, znači to je svrha složiti stvari i napraviti perspektivu i sebe vidjeti. I šta imaš i šta stvarno nemaš i na čemu biti zahvalan, na čemu biti saburat, na čemu ovo, na čemu ono. Biti svjestan samog sebe i svega tako dalje.